Hmm, Maaf Pak, menggergaji ini nah. udah kau ya tadi gergaji. Udah kawa. Kenapa? Batu, Kawan nah, batu digergaji. Nah, panggilnya apa tadi? Pak, hantu bujuran adakah? Ngaran hantu tuh kadeda hantu itu ada di TV-TV aja, kadeda di dunia nyata. Amun hantu kabebinian ada abah hikam nih lah hantu kabebinian. Tapi Pak, ujar orang sebelah hantu bujuran ada. Mulai esok hikam jangan kau cobalah lagi. Tapi kenapa Pak? Nih tuh sudah 2 tahun kadeda penghuninya. Orang sebelah rumah baik aja jalan ulon. Hantu!